Danas je u trofejnoj sali Sportskog saveza potpisana deklaracija o međuklupskom udruživanju sportskih klubova sa teritorije grada Subotice, koji se takmiče u najvišem stepenu takmičenja. Situacija je i dalje teška kada su u pitanju sportisti i sportski klubovi u našem gradu, a po najavama gradski budžet za sledeću godinu biće još manji u odnosu na 2013. godinu. Udruživanjem klubova pokušat će se kroz jedan razgovor sa ljudima iz gradske uprave i svih odborničkih grupa da se u narednom periodu izdvoje značajnija sredstva za razvoj sporta i funkcionisanje klubova u našem gradu. Druga tema sastanka bila je kategorizacija klubova, gde je potrebno da se izradi pravilnik na osnovu koga će se u 2014. godini budžetska sredstva namenjena sportu biti raspoređena na osnovu tog pravilnika. U toku današnjeg dana predstavnici Sportskog saveza Subotice će svim članicama, svim klubovima, sportskim klubovima sa teritorije našeg grada koji su članice Sportskog saveza Subotice uputiti predlog, dakle predlog, idejno rešenje, da tako kažem, predloga kategorizacije, gde će svaki klub imati prostora i mogućnosti da da neke svoje sugestije, kako bismo negde za nedelju i po do 2 nedelje na sednici Upravnog odbora Sportskog saveza Subotice došli do završnog dokumenta na osnovu koga će komisija zasesti i izvršiti bodovanje sportskih klubova i mislim na jedan ravnomeran i dobar i precizan način izvršiti raspodelu budžetskih sredstava koja će biti raspoređena u narednoj godini.